Pozdrav moji youtuberi i youtuberke, pozdrav svima vama koji me slušate, koji me pratite, koji lajkujete moje audio zapise. Evo Dalibora Dakija ponovo sa vama. Danas hoću da vam pričam o jednom sajtu koji je također sajt koji omogućava online internet zaradu. Sajt je veoma ozbiljan i odmah ću da napomenem svakom ko nije u stanju kada bude čuo o čemu pričam da ispuni sve to što oni traže da se ne prijavljaju na ovaj sajt. Sajt je Pizza Workers, tako se zove to, pizza je malo smešno, dobro, Pizza Workers. O čemu se radi na ovom sajtu? Ovaj sajt je takav da ljudi, recimo poput vas koji sada mene slušate ili poput mene koji ja vama sada ovo sve pričam, ja recimo evo sad hoću da imam 100 subscribera, hoću 100 subscribera, 100 ljudi koji će se prijaviti na moj kanal. Ja odem na taj sajt, registrujem se i kažem ovako: za svakog ko se prijavi na moj YouTube kanal, svakoj osobi dajem 2 centa. Što i nije malo ako recimo hoću 100 ljudi da se prijave na moj kanal. A vi ako se registrate kao osoba koja će da radi te mini džobove, mini poslove, vi dobijate pare za svaki posao koji uradite. Evo ovako. Kako se registrovati na ovaj sajt, to je malo teže, ali nije nedostupno. Sljedeće što hoću da kažem pre što vam objasnim kako se registrovati na ovaj sajt je da morate da budete stalno aktivni i da dobro vodite računa da ne prihvatate poslove koje ne možete da uradite, jer ukoliko prihvatite posao koje ne možete da uradite, dobijate crvenu zastavicu, 3 zastavice vam suspenduju nalog i plaćate im $5 kaznu. Vi njima, naravno, ne oni vama. Kada prihvatite uslove korištenja, tamo vam lepo piše da je nadležan za sve sporove sud u državi iz koje dolazite, tako da ukoliko nemate na kartici $5, oni će vas tužiti čak i za tih $5. Mislim, možda je to malo i glupo, ko će vas tužiti za $5, radite. I piše također da ukoliko niste aktivni 365 dana, gasa vam nalog i plaćate $20 za to. Tako da, to je već malo veća sumica novca. Ovako. Sad želim svim onima koji vide, a slušaju ovaj YouTube audio zapis, da kažem da će se sad ovdje čuti moj govorni program, govorni software NVDA, jer ja to hoću ljudima da objasnim lepo kako oni to da urade i kako da se registruju. Dakle, idemo na Register. Kad se logujete na sajt, link od sajta ću ostaviti u opisu videa, onda ćete lepo da radite sljedeće. Kirko, obrati pažnju i polako stop plaćanje. PayPal je ovdje u funkciji, također i $5 isplaćuju čim zaradite. Ovdje ako ste aktivni, ako znate malo engleski, malo na računarima da radite, možete da zaradite i do $500 mesečno. Imaju 2 vrste zarade na ovom sajtu, da obavljate mini poslove i da se prijavite za ove poslove u kojima vas neko plaća mesečno. Mesečno možete da zaradite od $6 do $120. To su sve mali poslovi, tako da to $6 zvuči malo. Ali kad radite, recimo on kaže radit ćete 2 puta nedeljno par stvari i to je to. To ko zna da radi na računarima, to je njemu u ta 2 dana nedeljno 20 minuta posla. Uzme $6. A možda uzme 120. Sad idemo na registraciju. Da prvo vidite kako se ovdje registrujete. Prvo to, pa onda sve ostalo. Samo da ja uključim moj govorni program. Režim govora sa pišanjem. Režim govora sa pričom. Virtual recorder dialog. Pizza Workers to Center of Residence. Evo ako idemo. 320 staraste. Polje password. Polje email. Your polje full prazno. Ask something for mail verify your identity for your name some use your real name. Only on ask some very important please read carefully. Ovako, kaže, very important, please read careful. Only on ask some per person. Jedan account možete da registrujete sa jednog računara, znači jedan korisnički nalog. Use your real name.
E sad kaže, koristite vaše pravo ime. Your name and phone trace and address hanged later. Vaše ime i država ne mogu posle da se promene. To sad ovde kaže. Will verify your identity before sending your earnings. Will verify your identity before sending your earnings. Kaže, bit će vam poslati vaše identifikacione podatke pre nego što zatražite vašu zaradu. Account information. Brzina 30. Brzina 40. Samo da ubrzam. E sad kaže, Account information. informacija o vašem nalogu. Prazno. Full name. Full name. Tu možda stavite samo vaše ime, možete i prezime, ja sam stavim i prezime. Polje za uređivanje. Evo, to je edit polje. Prazno. Your full name is not visible to other members but when editing to send earnings. Kaže, vaše puno ime neće vidjeti ostali članovi, ali nam je to potrebno da bismo mogli da vam pošaljemo vaše pare koje zaradite. Email. Polje za uređivanje. E-mail, ovdje vam preporučujemo ako imate PayPal nalog, kucajte vaš e-mail sa PayPalom, koji e-mail ste stavili kad ste otvarali PayPal. Prazno, password. Šifra, Polje za uređivanje. Prazno, 320 characters. kaže od 3 do 20 karaktera, od 3 do 20 znakova. Country of residence. Kaže country of residence. Izborni okvir skupljeno select your I sad country. ovdje imate kao combo box, udarite enter i izaberete Srbiju. Prazno, secure your account. Secure your account. Prazno, security question. Sigurnosno pitanje. Tu može staviti recimo, lupam, koja im je veličina grudi, da li ima mladež na dupetu i tako, nešto što samo vi znate i to vam je sigurnosno pitanje. To će vas oni nekad i pitati. Polje za uređivanje. Prazno. Ovdje u polje za uređivanje ukucate. Think of a question only your knopf answer for. Kaže, razmislite dobro da to bude pitanje na koje vi samo znate odgovor. Answer. Polje za I uređivanje. sad ovdje answer, ovo polje za uređivanje, ukucate odgovor na to pitanje koje ste tamo napisali. Prazno, make your profile look professional. Kaže, napravite vaš profil da izgleda profesionalno. Prazno, nickname. Polje za uređivanje. E sad ovdje stavljate nickname. Kako ćete da se tamo vidi na sajtu kad vas drugi gledaju. Stavite da bude nešto recimo doktor, specijalista za ovo, za ono. Ja sam recimo stavio da sam specijalista za YouTube prijave, lajkove, preglede i tako dalje. Nešto tu stavite. Prazno, 320 characters. Allomet characters. Az 09. No nickname will give your more credibility of your. Ali samo stavite nickname, znači kako da se zovete. Recimo napišite, ja sam stavio Dr. Dakijet, ja se tako zovem tamo. Jake Bulton, Jane 505, profile pagetitle. I to je 320 karaktera. E sad, profile page title. Polje za uređivanje. Prazno. Keep your titles short and sweet. Prazno. Tu kaže, napišite nešto kratko i Keep slatko. your writing articles, ilike forum, prazno. Polje za uređivanje. E, u to polje napišite ono što sam rekao malo pred. Recimo, volim da se prijavljam na YouTube kanale, da lajkujem i tako dalje. Sve morate na engleskom da napišete. Keep your title. Napišite ono što volite da radite na računarima. Naravno što ima veze sa online poslovima. Nemojte napišete volim da igram igrice i to. Your writing articles, about me. Polje za uređivanje više listo. E sad od about me, tu stavite nešto o vama. Šta ja znam. Man polje za uređivanje prazno. Talk about your specialities. Involved employers trust you and hit. Nešto napišite o vašoj specijalnosti, što bi vama poslodavci trebali da veruju da vam podele neki zadatak. Take a look at. Possession link profile pages from prazno. Dugme create an account. I idete na create account i to vam je to. I on će vam stići na mail da potvrdite, da verifikujete account, kliknut ćete u mail na link i to je to. E, dobro, sad idemo dalje. Possession link, existing user. Possession link login new users. Onda idete ovdje login new users. Pizza workers. Possession link slika pizza worker. Brzina 40p, brzina 50. Possession link workers in exist. Possession polje za uređivanje. I onda ovdje kucate vaš e-mail. I. Sad ja kucam 1, moj 9, e-mail. 8, 3, G, M, A, I, L, H, C, O, M. Polje za uređivanje za zvezdica. Onda šifre. Zvezdica. Login dugme. Idete na login. Pizza workers. Possession link posta job. Da. Kad se ulogujete morat ćete obavezno da dodate profilnu sliku. Mislim, nije obavezno, ali to vam donosi 50 poena. Što više poena imate, veći ste nivo i više ćete dobijati zadataka. Kad uploadujete profilnu sliku, dobit ćete 50 poena.
a čim se registrujete dobit ćete 75 centi. E sad idemo ovako. Pixelworkers link logs. Posjećeno link castfont. Samo pritiskate slovo G. Tabela sa 1 redom, prazno. Posjećeno link, prazno. Nećete ovo. E sad ovako, slušajte koliko ja imam para trenutno. Nisu velike, ali ni ne radim puno, radim tek jedan dan. Link $1.32 balance. Imam $1.32. To je balance. Prazno, taki 1900, prazno. Posjećeno link small on the way. Ovo small on the way, to znači uradili ste neki posao, ali taj ko je tražio da se uradi taj posao još ga nije ocenio. Znači on možda ga oceni za jedan dan, a maksimum za 7 dana. I tu vam stoje pare koje su vam, što se kaže, u depozitu, u rezervi. Prazno, $1.04. Evo, ja imam $1.04, ovo što radim tek sat vremena. I sad, ako to sve bude dobro što sam ja uradio, ovaj $1.04 mi se prebacio na 1.32 i znači imam $2.36. Minimalna isplata je kad zaradite $5. Dobro, to smo apsolvirali. Prazno, 16 tasks. Uradio sam 16 zadataka. Id, 0, posjećeno link 59 point, prazno, posjećeno link ongoing on the way. Ovo outgoing on the way, to je da potpišete ugovor za one veće zadatke mesečne. Prazno, $0.00. Tu imam 0, ali ja to ne radim, to mene ne zanima. Prazno, 0 tasks. Man tabela prazno, melsomehomet, takidi. Prazno, prazno, tabela sa 2 redoma i 2 kolona red 1 kolona 1 firme money random workers. Slušajte sad šta radim. Do your net pestol, like your Facebook post, Android app and posjećeno link available small jobs. E sad imamo ovdje posjećeno link available small jobs. Pixelworkers, idemo posjećeno link Pixelworkers slika posjećeno link. idemo slovo 0.21 do 5, prazno, posjećeno link. Doprećemo ime naše. Prazno, link $1. Odnosno ono da kaže sliku, kao ono posjećeno link, bla 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 bla, ispriča brojeve i to je slika. Prazno, taki 1900, prazno, posjećeno link, Sada ja dođem do zadataka. posjećeno link, prazno, posjećeno link, Sad prazno. to sve čita isto, zato i ne moram da objašnjam šta čita. Prazno, 0 task, 8, posjećeno link, jobs, prazno, job name, payment, Evo, ovako kaže. job name, Job name, to je prvo kad čitate neki zadatak. Payment, koliko će vam biti plaćeno. prazno, success, Success, koliko je urađeno od ukupnog. prazno, prazno, status, Status, koliko je trenutno urađeno. prazno, tone, I done da li je prazno, završeno. prazno, minus 5, posjećeno link, visit website, list 1x, Evo, kaže, recimo da posjetimo sajt, da kliknemo na reklamu i to. Mislim, to sad vama ne kaže, ali ja sam to već otvarao pa znam. Uglavnom, mene to smara, zato što ja ne vidim te reklame, ads, kako oni kažu, ali dobro. prazno, 7, prazno, Idemo kao s trećom dolom sledeći zadatak. prazno, Evo, ovaj 8.30, zadatak je urađen 8 od 30. prazno, posjećeno link YouTube, search smart slike subscribe comment, Evo, recimo, YouTube. Ovaj traži prazno, posjećeno link YouTube, search smart slike subscribe da se nađe njegov YouTube prazno, kanal, posjećeno link YouTube, search smart slike subscribe comment, da se pogleda video, da se subscribe-uje na njegov kanal, da se da komentar. I uglavnom tako ispunjavate sve zadatke, tu radite sve što vam traže. Nema tu nikakvih posebnih matematika, jedno što morate znati engleski da razumite šta traži poslodavac ili ti employer. prazno, $0.07, Evo, aj mi daje 7 centi da uradimo ovaj zadatak. Nije malo, da imaš danas 100 takvih zadataka, a bude ih i po 70 na dan. prazno, 7, prazno, 11 prazno, posjećeno link, create add my last song, bonus for Evo, recimo, ovaj create a Gmail account, bonus extra for 2 Gmail account. Tu vam recimo traži da otvorite Gmail account, on vam da korisničko ime i šifru koju ćete da stavite, taj ko je zatražio da mu se ispuni zadatak. I, kako se zove, obavezno je da postavite profilnu sliku muškarca, da je ime američko, on vam da korisničko ime i šifru koju ćete da stavite i onaj recover mail, to jest mail za povraćaj naloga. I to kad uradite dobijete evo od njega 8 centi i tako 10 zadataka, 80 centi. Znači morate samo da budete online i da radite. I možete da zaradite jako puno para na ovom sajtu. Samo budite online, radite i naravno malo da razumete i da znate kako to da uradite što se traži od vas. Evo recimo samo da dam primjer. prazno, posjećeno link, create Evo, add, udarit ću na ovaj zadatak enter kao za Gmail. Dobro. E sad, kad udarite na jedan zadatak, pritisnete slovo G Pixelworkers slika post, 2 0.20, puta, prazno, kad odete na vrh stranice, posjećeno link, takidi brz, i sad link idete do, posjećeno link, dole prazno, 16 taks, sredicom, id, posjećeno link, 50 prazno, posjećeno link, ongoing on the way, prazno,
samo slušajte pa ću vam reći kada stane. $0.00, prazno, tasks, small job create and my last song bonus for extra, prazno, work done, prazno, 5.27. Evo, kaže, work done, kaže 5 od 27, znači 5 ljudi je uradilo, on traži 27 puta da se uradi. Employer. Employer, to je poslodavac. Link Palas 5487. To je njegov ime, Palas. You will earn. Prazno. Sad kaže, you will earn, koliko ćete zaraditi ako uradite zadatak. $0.08. 8 centi. Prazno. Tasks will be rated within 7 days. Kaže, zadatak će biti ocenjen za 7 dana, to je ovo što je sad rekao. Task will be rated for 7 days. You bid. Ovo je id zadatka posla. Prazno. 80. Prazno. Target. Prazno. International World Vide. Excluded Ovo su sound. neke nebitne stvari. Prazno. Video knobjok. Possession link start. Joman Keptico. Link report. Prazno. Category signal mail submit only. Fatis expected from. Sad kaže ovako. Fatis expected from workers. Šta se očekuje od vas? 1. Mailsom. Kaže, pod broj 1 idete na gmail.com. 2. Signal pushing and user name. Jo. Kaže, ulogujte se ili ti napravite account koristeći neko američko ime. 1. 2. Signal pushing and user name. Jo. Santa Kone from HTTPS. Sad vam tu da link odakle bi mogli da uzmete neko ime. Prazno. 3. Uset hisret. 2. Signal. 3. Uset hisret someri email. Resome. Kaže, pod broj 3 koristite ovaj recover mail. 3. Uset hisret someri email. Resome 2211 Jahovsom. Da bi on mogao da vrati šifru posle, jer taj nalog ostaje njemu. 4. Remove phone number after the verification mandatory. Kaže, pomerite vaš broj telefona nakon verifikacije, pošto morate staviti broj telefona. Prazno. Important. Kaže, i sad kaže važno. Upload profile male photo. If you don't upload a photo, will not pay. Kaže, uploadite sliku nekog muškarca, ako ne uploadite, ja neću platiti. Prazno. Bonus. If your fans created masked songs, he will give you an extra bonus of $0.02 or more depends on paid. Kaže, ako kreirate 2 naloga, to je bonus, dobit ćete 0.2 centa. Provide. Prazno. Sad kaže, Provide. provide, dokaz da ste radili posao, šta on traži? Prazno. Reclivet prof hat task must finished. 1. Provide created mail address and password. Dokaz, znači traži korisničko ime i šifru od naloga koji ste napravili. 2. Provide second mail address and password if created for bonus. I dokaz ako ste napravili drugi Gmail account, ono za bonus, i od tog da date korisničko ime i šifru. Prazno. Link not interested in his To je job. to. I sad recimo idemo ovdje. Prazno. Link not interested. Link not interested for this job. Not interest. Ako nećete da radite ovaj posao, tu udarite enter i nema posla. Prazno. Link accept his job form will open below. I kaže link I accept this job for film below. Tu ako udarite enter, evo ja ću udariti enter, ali neću raditi ovaj zadatak, koji sam ga jednom radio. Tu udarite enter, idete slovo E. Polje za uređivanje više listo. Kaže polje za uređivanje. Van polje. Prazno. Have you finished his Tu job? kucate sve Polje za uređivanje. one dokaze koje vam je on tražio da uradite. Nema narednog polja za unoslepca. Idete slovo B. It's confirmed that he had. I confirm I finished this job. Tu udarite enter i čekate da vam Bog pomogne da ste dobro uradili i da je sve odobreno. Mislim, sad sam tu malo bio i nesan i sve to, ali opet kažem, kogod hoće da me kontaktira, da mu objasnim detaljno, neka mi piše na moj mail daki sa 2i1983@gmail.com ili nek me kontaktira putem Facebooka Dalibor Drazic ili nek mi pošle zahtev na Skype dalibor.83. Toliko od mene, braće i sestre, slepi moji i ostali koji me pratite. Nemojte da se ljute što sam ja ponekad malo sarkastičan, treba i to, malo se treba i šati na svoj račun. Eto, poslušajte ovo, pa šta da vam kažem, probajte, pitajte me, možete i u komentaru da me pitate sve što vas zanima, slobodno. Ja ću da odgovaram, nije problem. Eto toliko. Pozdrav i sve najbolje. Pizza Workers. Virtual